Andrea, ora pro eo, Sancti Ioannes et Iacobe, ora de pro eo, Sancte Toma, ora pro eo, Sancti Filippe et Iacobe, ora de pro eo, Sancte Bartolomeo, ora pro eo, Sancte Matteo, ora pro eo, Sancti Simon et Tadeo, ora de pro eo, Sancte Mattia, ora pro eo, Sancte Luca, ora pro eo, Sancte Marce, ora pro eo, Sancte Barnaba, ora pro eo, Sancti Timone e Melite, ora de pro eo, Santa Maria Magdalena, ora pro eo, Sancti Marta Maria et Lazare, ora de pro eo, omnes sancti discipuli Domini, ora de pro eo, Sancte Clemens, ora pro eo, Sancte Calliste, ora pro eo, Sancte Pontiane, ora pro eo, Sancte Famia, ora pro eo, Sancte Ioannes, ora pro eo, Sancte Paule, ora pro eo, Sancte Ioannes Paule, ora pro eo, omnes sancti pontifices Romani, ora de pro eo, Sancte Stefane, ora pro eo, Ecclesia Iesu Infante, ora pro eo, Sancte Antoni, ora pro eo, Sancte Benedicte, ora pro eo, Sancte Francisce, ora pro eo, Sancte Dominice, ora pro eo, Sancte Ignati de Loyola, Santa Clara, ora pro eo, Santa Virgitta, ora pro eo, Santa Francisca Romana, ora pro eo, Santa... Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Fratelli e sorelle, eleviamo ferventi suppliche a Dio Padre perché accolga il nostro pastore defunto nella dimora eterna e accresca la nostra fede nella risurrezione dei morti. Dominum de precemur, Te rogamus audimus. Per il defunto Papa Francesco.